درود به شما بینندگان عزیز. باز این فرصت امکان داریم که به صحیفه تاریخ فوتبال کشور هم یک توجه کنیم و طوری که میدانیم سال 2007 منتخب نورسان تونسین 17 ساله مملکت در مسابقات قهرمانی جهان در کره جنوبی با دریافت مقام دهم بهترین های سیاره شامل گردیدند و بعد این هم یک مرحله دیگری گزارش منتخب به وجود آمد و 17 ساله های ما بعد این در مرحله مقدماتی مسابقات قهرمانی آسیا میانی دسته های تا سن 19 ساله شرکت ورزیدند و پیش از اینکه که ما توجه به بازی های منتخب جوانان کشور کنیم چگونه تمرین ها رو صلاح الدین غفورов در شهر نارک به انجام رسانید، هیئت رو چگونه مکمل کرد، حالا هم امکان داریم که یک لحظه باز هم به همین صحیفه جالب اعتبار دهیم. رهبریت فدراسیون فوتبال ملی مملکت رفت مشغولیت‌های همه‌روزه را نظارت کرده برای مهیا نمودن شرایط خوب مشغولیت‌های تعلیمی ورزشی تمام چاره‌ها را در عمل تطبیق نمود. مرحله آخرین و مهم دسته را در شهر انتالیای جمهوری ترکیه انتظار است. برای این الکی کارهای ضروری انجام یافته از 13 تا 27 اکتبر سال جاری دسته در بازی مشهور شهر انتالیا به تمرین‌های دو وقته فرا گرفته می‌شود. در عملی نمودن عامل‌های مهم پیشرفت فوتبال سهم حکومت جمهوری تاجیکستان بغایت کلان است. دستگیری به واسطه مقامات بلندپایه کشور هیئت دسته منتخب جوانان تاجیکستان را روح و توان نو بخشیده، ایشان همه گفته‌ها را در میدان‌های با شکوه ورزشی با غلبه‌های پی در پی عملی خواهند ساخت. بهترین بازیگران کلوب‌های فوتبال مملکت از آغاز تا انجام مرحله‌های سنجشی موافق برنامه مخصوصی تیاری عمل نموده مجموع برنامه‌های لازمه را سر وقت از بر نمودند. این موفقیت در صورت در سطح عالی انجام یافتن مرحله دوم به دسته امکان فراهم می‌آورد که شهرت فوتبال تاجیکستان را در عرصه بین‌المللی حفظ моментҳое ки ҳаста гол задан дар кор бисёртар гол занем. Камбудӣ нест, ҳама чи аз худ мо вобаста. Бояд ҳама каса як ҷо шудаву бисёртар машқ кунем. Ва парчами давлати Тоҷикистон дар байни дигар давлатҳо бардорем. омодагии умумии ҷисмонӣ иҷрои маҷмӯи машғулиятҳои зарурӣ ҳангоми ду басти тамринҳои дастаи якачини ҷавонон амалӣ гашта мураббиён бештар ба иҷрои усулҳои лозимаи футбол дар вақти муайяншуда мароқ зоҳир менамоянд. имрӯз тайёрии хуби дастаҳои беҳтарини қораи осиё аз мақомоти соҳа талаб менамояд ки марҳилаҳои омодагиро дуруст ва дар сатҳи баланди касбӣ ба роҳ монанд. вохӯриҳои рафиқона даъвати клубҳои футболи хориҷи кишвар низ метавонад ба рафти тайёрии дастаи мунтахаби ҷавонони ҷумҳурӣ таъсири нек расонад. бисёртар мо боз ба машғулиятҳои тактикӣ машғул мешавем. барое ки бозигаро ки аз ҳар як даста мебошанд мо бояд як
нақшаи бозии худро дошта бошед. ба гурӯҳи си мунтахаби ҷавонони ҷумҳурии тоҷикистон шомил буд ва бозиҳое ки моҳи ноябри соли 2007 баргузор гардиданд. Албатта мунтахаби ҷавонони мамлакат ҳам дидори аввалинро бо дастаи Туркманистон ба анҷом расонид. Ин вохӯрӣ ҳам аз ҷиҳати тактикӣ ва боз ҳам техникӣ билкул нисбат ба ҳариф фарқкунанда буд. و باز هم یک لحظه های جالب باز هم آن همان حیاتی مکملی نورسانی که باز هم به مرحله گذریشی سنی 19 قدم نهادند اینجا هم قابل توجه است. футболбозони тоҷик таҳти роҳбарии сармураббии даста салоҳиддин ғафуров дар гурӯҳи хеш яке аз зинаҳои аввали ифтихориро соҳиб гаштанд. дар даври аввал музаффарияти нахустинро дастаи ҷавонони ҷумҳурии тоҷикистон бар дастаи мунтахаби ҷумҳурии туркманистон бо ҳисоби калони 4-0 ба даст овард. дар дақиқаи 22 қисми аввали бозӣ капитани даста бозингари хати пеш Комил Саидов ҳисоби вохӯриро кушод. нимҳимоягари дастаи ССК узви тими ҷавонони мамлакат Музаффар Фузайлов дар қисми дуюм ду дафъаи дигар нишоту шодии мухлисону аъзоёни дастаро афзун кард. ин ҳама муваффақияти шоиста дар ҳамоҳангии даста ва муносибату робитаҳои хуби якдигар ба даст омад. баъди пирӯзии аввалин мунтахаби ҷавонони мамлакат ҳам ба бозии дуюм омодагии ҳамаҷониба дид ва ин мусобиқот ҳам бо иштироки дастаҳои Сурия ва Тоҷикистон хеле хуб сипарӣ гардид. албатта дар ибтидо мо ташаббускориҳои бештар ҳам доштем. дар раванди мубориза боз дар нимаи аввал ва дуввум шогирдони Салоҳиддин Ғафуров бештар талош мекарданд ки комёбии дуюми худро дар бозиҳои интихобии чемпионати Осиё ба даст оваранд. аммо ин ҷо ҳам боз ба монанди ҳамон мусобиқоти қаҳрамонии Осиё ки дар Сингапур миёни дастаҳои наврасони то синни 17 Тоҷикистон ва Сурия сурат гирифт, ҳамин ҳолат ҳам ба вуқӯъ омад. аммо ин ҷо нуқтаи ниҳоӣ ҳамин мусовӣ буд. аммо дар Сингапур бошад баъди ин силсилаи зарбаҳои 11 метра буд ки мо ба дарёфти зинаи сеюми ин мусобиқот шарафёб гардидем. ҷиҳатҳои фарқкунандаро албатта баъди наворҳои ҷолиб хоҳед фаҳмид. дар ҷараёни бозии мубориза аз ҳарду ҷониб баробар буд. танҳо баъди анҷоми дақиқаи 36 аз хатокии ҳимоягарони тоҷик узви тими Сурия Муҳаммади Абадӣ истифода карда тӯбро вориди тури дарвозаи Миралӣ Муродов намуд. вале аз ин ҳолати ғайричашмдош тавсияву машварати сармураббӣ Салоҳиддин Ғафуров баъди танаффус ба футболбозони ҷавони мамлакат рӯҳу илҳоми тоза бахшид. ҳуҷумкунандаи дастаи энергетик узви тими мунтахаби ҷавонони Тоҷикистон Нуриддин Давронов бо кӯмаки ҳамдастааш Фатҳулло Фатҳуллоев аз масофаи дур зарбаашро ба нишон расонид. ин зарбаи қавӣ ба дастаи ҳариф яъсу ноумедӣ ва ба тими ҷумҳурии Тоҷикистон нишоту шодмонӣ овард. дар раванди мубориза албатта барои дарёфти боз ҳам ғалабаи навбатии шогирдони Салоҳиддин Ғафуров бисёр бо як рӯҳияи қавӣ ба майдон баромаданд ва бозии Тоҷикистону Бутан дар даври сеюми бозиҳои муқаддамотии чемпионати Осиё миёни дастаҳои ҷавонони гурӯҳи Си хеле ҳам ҷолиб буд. акнун як қадами дигар, як ҳаракати дигар барои тими мо лозим буд ки дар ин давр ҳам зафар ёбад ва баъдан бо дастаи соҳибони майдон Қатар нерӯсанҷиро ҳам ҷолибтар анҷом диҳад. ба ҳар нав иштибоҳҳо буданд, аммо афзалияту бартарияти футболбозони тоҷик дар ин дидори сеюм хеле хуб ба чашм мерасид. дар даври сеюм вохӯрии дастаҳои мунтахаби ҷавонони ҷумҳурии Тоҷикистон ва Бутанро доварон Алла Абдулқодир Нема, Луай Субҳа Адиб, Сабон Аҳмад Муҳаммад аз ҷумҳурии Ироқ ҳакамӣ намуданд. ҳуҷумкунанда ва капитани дастаи ҷавонони Тоҷикистон Комил Саидов дар дақиқаи 7 ва 9 қисми аввали бозӣ аз таҷрибаву малакаи худ ва ҳамдастагонаш истифода карда барои дарвозабони дастаи ҳариф Тензин мушкилӣ пеш овард.
ҳимоягари дастаи якачини ҷумҳурӣ Фарҳод Восиёв низ иштибоҳи дастаи ҳарифро дар ҷараёни бозии сеюм айни муддао истифода намуд. ин амал дар ҳолате ба Фарҳод даст дод ки ҳанӯз аз голи охирини футболбозони тоҷик 5 дақиқа ҳам нагузашта буд. Фарҳод Тоҳировро сармураббӣ танҳо ба хотири афзун намудани шумораи голҳо иҷрои вазифаи хати пешро ба зиммааш гузошт. Фарҳод, ки аз бозиҳои чемпионати мамлакат байни дастаҳои Лигаи олӣ ва мусобиқаҳои бошукӯҳи чемпионати Осиё ва ҷаҳон таҷриба гирифта буд, бо ҳамроҳии Самад Шозуҳуров дар 5 дақиқаи охирини қисми аввали бозӣ 2 тӯби дигарро ба дарвозаи дастаи ҳариф заданд. дар қисми дуюми бозӣ футболбозони фаъол Фарҳод Восиёв ва Самад Шозуҳуровро бо пешниҳоди сармураббӣ Фурух Қодиров ва Сергей Абрамов иваз намуданд. дар давоми 45 дақиқаи қисми дуюм Фарҳод Тоҳиров ду маротибаи дигар дарвозабони тими Бутанро маҷбур сохт, ки тӯбро аз тури дарвозааш гирад. рақобати охиринро мунтахаби ҷавонони мамлакат дар ин бозиҳои интихобии чемпионати Осиё бо дастаи мизбон Қатар анҷом дод. дар ибтидо як лаҳзаҳои ҷолиб боз ҳам бештар ҳамон ҳайати мукаммали мунтахаби наврасони то синни 17 сола ба ҷараёни бозӣ боз ҳам зебогии дигарро зам мекарданд ва ба истиснои Комил Саидов, Расул Файзов, Идибек Ҳабибуллоев ва якчанд нафар бозингароне ки аз дигар бошгоҳҳо ба ҳайати мунтахаби ҷавонон шомил гардиданд, дигар аксари футболбозонро ҳамон ҳайати мукаммали мунтахаби собиқи 17 солаи мо ташкил мекард. аз ин хотир вохӯриҳо хеле ҷолиб ва боз ҳам маҳорату матонат ва малакаи футболбозон дар ҳар як давр баръало мушоҳида мегардид. дар доираи бозиҳои интихобии мусобиқоти қаҳрамонии Осиё даври чоруми мусобиқа низ доир гардид. тими мунтахаби ҷавонони ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастаи якачини давлати Қатар дар варзишгоҳи марказии шаҳри Доҳа қувву озмуд. дар ин вохӯрӣ барои иштирок дар даври ниҳоии чемпионати Осиё ба дастаи ҷавонони ҷумҳурии Тоҷикистон натиҷаи мусовӣ ва бо тими мамлакати Қатар бошад ғалаба кифоя буд. بعد از صدای هوشتک داور در دقیقه چهارم از مسافه 28 متر صمد شازهوروف حساب واخوری را افتتاح نمود. بعد این شادی دقیقه 14 را کامل سعیدوف با مورد استفاده کرده نتیجه را تغییر داد. در قسم دوم بازی با پیشنهاد متخصص ورزیده بریتانیای کبیر هیئت اساسی تیم قطر تغییر یافت. فوتبالبازان تاجیک الکی در قسم اول با مهارت و ملکه بلند خویش توانستند که برتری و فعالی را در این وخوری به دست گیرند. عضو تیم جوانان کشور فرهاد واسیوف در دقیقه 68 از مسافه 38 متر توپ سیوم را وارد دروازه حریف نمود و این خوشبختی آزادی و شادی دسته را افزون کرد. 3 دقیقه قبل از انجام وقت اساسی بار دوم در این وخوری صمد شازهوروف ثابت نمود که محض همین دسته پرقوت جوانان جمهوری تاجیکستان میتواند در عرصه بین‌المللی آینده نزدیک شهرت فوتبال تاجیک را بلند بردارد. همین طریق با حساب کلان 4-0 تیم منتخب جوانان جمهوری تاجیکستان بر دسته قطر ظفر یافت. با همین نتیجه البته با 3 پیروزی و 1 مساوی هم دسته جوانان تاجیکستان و هم دسته سوریه در گروه سی بازی‌های انتخابی چمپیونات آسیا در قطر به گرفتن راهخط به چمپیونات آسیا شرفیاب گردیدند. تنها تناسب توپ‌ها ما را از دسته سوریه جدا کرد. 18-1 که جمع 17 را تناسب توپ‌ها در بر می‌گرفت. این به نفع دسته سوریه بود و ما تنها با همان تناسبی 1 گل کمتر 17-1 مجموع گل‌های زده
منتخب جوانان تاجیکستان بود که ما از گروه سی حق شرکت به مرحله نهایی چمپیونات آسیا را پیدا کردیم. البته در نشرهای بعدی ما با دریافت آن نوارهای جالب باز به این موضوع برمیگردیم. در فرجام البته یادآور میشویم که با دریافت همان نوارهای جالب و تاریخی البته ما باز هم توجه به این صحیفه تاریخی فوتبال کشور خواهیم کرد. و در فرجام برنامه یادآور میشویم که منتخب 19 ساله ما سال 2008 در شهر دمام عربستان سعودی در گروه سی با دسته‌های جمهوری مردمی چین، کره شمالی و همچنین لبنان نیروسنجی کرده بود که ما هم صاحب 4 امتیاز شدیم و این هم بسیار باعث نگرانی بود که در دیدار دوم مقابل دسته کره شمالی در دقیقه آخرین که عبدالقیوم قربایف به جای نورالدین دوران به میدان برآمد اشتباه کرد و تقدیر این بازی البته راه فردایی کامیابی ما را بست. این تاریخ است و این لحظه های خیلی حساس بودند که یک فرصت با هم تماشا کردیم. سرفراز و پیروز باشید.